Kardom, bini video lagi Pekok apuri kithit le langpon tuna. Aprangsi kedoa na hon ba intipen lopuson ingsoksi paching baret lo. Non bang kelapu ahon bang NC irilong lapuson BC thit dunang po. Kithit bang pachipon het nang po lapen ahon kithit bang apu apekok na tu lapuson dai sap anangji. Ahon ke enpon ahisaba bang chingbar krilo de langme senpo. Iri long lapuson ang tek chibi bonlo lasu adagang bongsi hon bang enpon po. Pekok athak long nililadak kitab sike badlo. Pekok athak long akar digason ajat setami badunang po. Ingtipen lopo ingstokdun wet lote ahon kehom lapen kithit ponis name joyke po. Lapuson isibet ahisab NC thit on bom po. Non ako kapre kang deng long bangke lapuson ang bong chitin on taksi thit pon po. Labangta lapuson si thidun bom po. Kithit tang adim long la isibet apun NC lapuson ingtip dun bom po. Labang supe kok apre kithit kisung oke kali lapen apor sitami nang ue prabjin pen tangun.
Apre tit ena phi la puson si thek ton long lo. Bini video ke la pan si kang ton lo kardom.